Asewa, Adiawa Yemi wa mare wa kami. Akoso asewa, Adiawa Yemi wa mare wa kami. Miyo bibia, nansu wasisa wunyama jam wako. Odo ye jampa, efise wukwa na mitumi dakra. Ye wadada unu nko na mika bibia. Mesi abote, ujami ajonti, menya leti sewu. Eka mabo unsu mini nyina chewo sana yaziti mini onya mi shewuda sana yaziti mini onya mi shewuda Esa botan unanya donti menya leti sewu Eka mabo unsu mini nyina chewo
yetema migabo yaye migabo yano migabo yato
yeli tukefo amale ake aeko ake aeko fonami ake aeko monami ake aeko boy mo ke yeli ajokuda ake aeko jedini ake aeko fonami ake aeko biye mo ke yeli ajobida
Awulani ya chobeke mimo. Oyetelo. Oyinweche ikona chimpo biomine. Oyetelo. Kaja yetela. Kaja mi. Somebody akasa. Anima ya enidia. Kaja yetela. Kaja mi. Somebody akasa. Anima ya enidia. Oyetelo. Awulani ya chobeke mimo. Oyetelo. Oyinweche ikona chimpo biomine. Oyetelo. Kaja yetela. Kaja mi. Somebody akasa. Anima ya enidia. Kaja yetela. Kaja mi. Somebody akasa. Anima ya enidia. Awulani ya infoba kwelo. Oyetelo. Oyinweche ikona chimpo biomine. Oyetelo. Kaja yetela. Kaja mi. Somebody akasa. Anima ya enidia. Kaja yetela. Kaja mi. Somebody akasa. Anima ya enidia. Oyetelo. Awulani ya infoba kwelo. Oyetelo. Oyinweche ikona chimpo biomine.
Kabu mi afada e
got the sauce. We got the entertainment from the source. We got everything, yeah, we got it all. Everything, yeah, we got it all. Oh, new pictures, new videos, new action, new lightning, new stories. What you want, we got you. Oh yeah, straight from the motherland, straight from the motherland. Everything right here from the motherland. You will get it on Ghana Social Biz Entertainment. Wow.